Kani gade ka Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka senjuk kirang bashnong South Semper area, ringkat ke jingsen ranlang upa HM Sangpliang MLA Kamau Senram constituency haka khat kendai terujeliu kila laik bani kendo uba ALHEC menteri katnat ka kot kakya ha office rekam jong ha golfling Shillong ban kerpat bat kentu ban kentiu kerdan no ya ka South Semper Sub Center syaka Public Health Center nak benta ka jingbet jingbiang jong kipat bang ha kini ke jing kendo ka senjuk rang bashnong kala IT ru ya ka jing tho shuba ALHEC kum kadak ban yai pen ken mau biang ya kini ke jing dawa ka blaslam nakaliang ba ALHEC kular ban chimkhya ya kini ke jing dawa bat ya thu bo hab ban pha ya kini ke jing tarwa jo ka senjuk kirang bashnong South Semper syakatnat planning bat katnat plapisa jong ka sarkar jila ulaong baku menteri ka sarkar kwa manle Shiliang lada kidai ki MLA ki basyong hakaliang persyaru hendai unpet ben ya ka jing don kam jagi pat ba ka jila Ini begini ke South Semper Sub Center ke bagian mentah sekian lagi asal ni orang bahasnya bahasa lima orang baru 1992 naispa naikwa ala yo ya gani ke PAC karena kedau badan menurut de politik lah benong no idu no ya gani ke PAC tang weng tu aman ke mau yopi nah sutrat pula dengan jingren yopi orang bahasnya bangin nomor dah development klat no ya ke politik kanu ke development ke bawan apa kanu ke jaga kanu ke senong kanu ke you klat ya ke politik sa kata ke por dari warra ke politik sa ke por gamde ke jing orang tang ke jing dunom ke jing tim yang ni baro angin long ke bala tim ladang i no yang ni ke development dan wanda ibubun ke balang khatam le dan wanda gitu hidup isuk kita men mikro ke yo dan wanda ke jing do jung ni ke kam ke jung ibu ngi tre buat nomor ya kanu ke politik sabo ke development jungi to ngi trailer kita ke bala politik men compare ikum ramba snong nungkit kam jung snong don MLA jongpi ni trade dekat baik laga monta banora development 1992 la arusan snem arun rusna monta la do ya ke PAC monta bi mat ki jinge khraba kidi ci mosul ram daki apor some kilometer place mokorwat ni ci po moklang kinula ban poisu ban yo ta jing suma ni nagaliang junga simet ban kum health minister ni tangu wi jing fu nile ke development hamno nuru development begini kedi belum ke jimen tua jong pai ba ngam ju pai politik se ko development ngam ju amba dala de ke parti tala de duta bom de perlok nga judan perlok ha ka po development jong pai ba kedi ke development jong bangan de atas bu apo South Semper no pi ikon juga persat nga ki mano nuru kilala benar ka bono no por bla betul kilala benar ka lang baro ngin yang mentoy lang lima jong development dan nak kalian juga development dan OIP kalau don MLA jumpi ila don rekan-rekan harus kepor dambat ya ke health department tu ngiru kalau don rekan-rekan harus kepor military rekan-rekan ngin pun dan OIP ngin bo ya kini on priority dan kedua ya South Center dengan OIP ngidon kamare ban podir kemkut tengah bo health department ban ko ay kadai mapi gisno ban ay ni jaga lang diri ada sign MOU ada sign okey, dikong ay di kita. Ayo aja kalah so. Population ni jumpi lah lupa aku aja tu kam sio punya kriteria population lah lupa. Dia mentah kedai kedai ngin nak lihat juga health department ni tumpian dong sudong dan kamera men move juga planning bagi finance department. Ultimately kedai finance department men sanction nak mentah men sanction men penyo nak mentah keneka tiu. Ini try rekan-rekan lang nak mentah men penolong yang ni kam. Itu kan ono kam development kam dam lele nam ta ke jikko. Jadi kita among kata Sultanat ba ila dan don jikermen ke ba kendu minister nama kalian minister juga hel la kular hingi ba lakulong yang bu top priority ya kene ke jing dawa ke jumi ba yo ya kene ka PAC ka Public Health Center apa South Semper area nama kedai area kepala he kemudian kan du televisionong sodong South Semper berkentup ya ki sidong di paper di memarjan marpa ju ki South Semper ru ya sut tilang bani ladang yo ya kan ka PAC